Hello guys, good morning. So, kumusta naman mo diha? So, guys, kada adlaw kita magpasalamat sa Ginoo nga pukawon ta niya, makasaytag mata, nya maka survive ta sa tong kalisod sa kinahanglanon nato sa matag adlaw. So, muna guys, always og amping ta kanunay og mamahaw dayta ninyo. So, buwad lang ako kay akong mga anak corn beef may lang sud ang ginbuntag kuno man sila mukaon sa uskalata di sa usa ka dilata nga gipalit. So buwad lang ako kay ganahan sa kuan ni nila ko sili ako lang bitbiton guys kay di mo kita yung sa akong gikaon man damisa ako ra ning gitungtong dala lang kabe o tay kabutangan cellphone lisod kaayo. Pero laban ya puntas tong kinabuhi. Mga unta ninyo. Malagbuwad lang kita mga unta. Hindi na nato ikaulo to. Sudan eh. Lamig ni. Tomorrow to guys. Bye.